bafana bangekho kade ngiloke ngisaba ukuthi hayi kuze kuthiwa nakumina ungenile uCashSend ayikho yazi bafana yabona mase Hey madoda, sekuze kwaqondana, sekuze kwalunga. Right, ubani lo umthanda nesikhewithi still nakulonyaka indima ngiyibambe waseyasho-ke ngamazambane. Right. Ingoma le Dubai kade-ke beyilindele abantu amavidiyo akhona. Maningi amavidiyo akhona enqwaba akhona. Kodwa nje la amanye ayi-few akhona laphana online, right? Nalo udaba, hey ubani lona utekisi, right? Kuthiwa udwendwe lwenkintsho ngeyi-28 June 2026 eMelmoth eDubini. Kuthiwa save the date kube ku-12 PM emini. Kuba kuhle kudelile, hey kwamaskandi sekunjalo ngani zakwethu. Siqalile lento iyagqilaza, right? Sisabhekana laphana umsebenzi kaMthandeni lapha eDubai-ke ibheka u-4 million if uya ku-YouTube. Ingoma-ke ayikhipha-ke after abantu sebelindele sekunedididi ukuthi hawu ingoma ya-advertise-wa kuyaba isaphuma, kodwa-ke yagcina-ke iphumile-ke ingoma-ke. Ingoma-ke isahamba phambili-ke yaphuma as a single futhi kuseyiyona ngoma enama-views amaningi laphayana-ke eyaphuma-ke ngale date le. Iyona ngoma-ke enama-views amaningi eyakhe bani-ke uMthandeni Dubai. Mawuthi uya futhi laphana ku-Spotify ingoma kaMthandeni yangena late kakhulu yaqeda nje iy'nsuku ingekho. Kodwa yathi mayingena-ke abantu-ke bayiphusha-ke leyo ngoma leyo-ke yaze yafika la ku-1.6. Nazi ezinye iy'ngoma lezi kuMthandeni ezengazo umlando Paris 26 million, Gucci 18 million, Skade Umzila 13 million. Yizo lezi ngoma lezi enza ngazo umlando. Nomubi kamnandi laphana basenza kahle kakhulu 8.4 million. And usenama-monthly listeners uMthandeni-ke ayi-million. Akakehli-ke lapho. So niyambona ukuthi yena-ke is a famous artist lapha ku-Spotify. Ungomunye abantu abalokhu bayibamba abehli badlala kwi-position A1 inyanga nenyanga, unyaka nonyaka. I-improvement lokhu nje ayibamba akakaze ehle or enze kanjani usayibambile. Ngisho kuthiwa-ke akunayo ingoma ekhishiwe, kodwa nje uMthandeni uhlele lapha kule position akuyona. Abantu abamlandelayo nabathanda umculo wakhe bayi-understand-a-ke i-game kamaskandi ukuthi nihamba kanjani. Kubalulekile ukuthi uhlale ukubantu ngaso sonke isikhathi and uvelele. Enye iphile ethi 24/7 ezinye izingoma ey'laphayana ziwu-3 ey'velayo njengomhobholo ne-Francit ne-24/7. Ezinye zey'ngoma lezi appear-ayo kwi-top 10 yama-popular songs. Enye-ke ingoma-ke ayikho ethi ezasewolisa, kodwa abantu bayazi bayi-understand-a ukuthi ikhona and kumele uyidlale ukuze igcine-ke i-appear-a la. Hhayi sibonge kakhulu ngani zakwethu-ke ukubheka umshoza kaMthandeni and kuningi sisazokuveza-ke khona la Siyinto Soweto TV. Ya sekuze kwalunga nansi ingoma iDubai enanilokhu niyifuna beyidlala-ke ukuthi ikuphi-ke yiyo-ke le. Nazi iy'nsizwa y'hlangene laphayana-ke bekumnandi kudelela impela-ke ubone nje zizungeza ngazo umfula ubonda loluyana ukuthi kwenzakalani. Either way isikhona-ke khona zikhona ziningi ezi-online nedi phela ngenza ukuthi abantu nina anibazi abasuke bey'fakile nanokuthi-ke iy'ngoma zabo amavidiyo abo awadumile abanama-akhawunti amakhulu. But okusalayo ingoma ikhona-ke iDubai esingakwazi ukuthi yena izokwenza kanjani njenge-Gucci nange-Paris izokwazi ukuthi-ke lowo mlando loyo icishe iwudlule or icishe ifinyelele ngoba-ke i-Gucci yenza umlando ongaphezulu kowe-Paris ngokuthi inqobe ama-awards ayi-2 laphana-ke kuma-Summer 31 eGoli. Nisahle 31 akuzayo ngibonge ithuba.